Ibimera byakunze gukoreshwa n'abakurambere kuva kera ndetse na n'ubu. Akenshi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'uko abahanga bagenda babigaragaza mu bushakashatsi bwabo. Uyu munsi ndababwira ku kimera cyitwa ubunyobwa. Nitwa Freddy, iyi ni YouTube channel yitwa Ikibabi TV. Kora share na subscribe, uraba duteye inkungi ikomeye cyane. Abahanga mu guteka bazi ko ubunyobwa bugira akamaro kanini mu kuryoshya isosi. Abahanga mu kunywa inzoga nabo bazi akamaro k'ubunyobwa. Abahanga mu gutara icyaka nabo bazi akamaro k'ubunyobwa. Ubunyobwa ni ikiribwa gikunzwe kandi kizwi cyane mu Rwanda. Kenshi usanga gikunzwe n'abatari bake kuko hari abakunda ubunyobwa nk'ikirungo mu biryo, kubukoramo isosi. Abandi bakabukunda bukaranze bakabuhekenya cyangwa se bakanabuhekenya ari bubisi bitewe n'ibyo umuntu yumva bimuryohera. Ubundi ubunyobwa bufasha mu kugenzura ingano y'ibinure bya cholesterol mu maraso kubera ibyitwa resveratrol biboneka mu bunyobwa. Bikumira indwara z'umutima zitandukanye nk'uko bisobanurwa ku rubuga www.giftedmom.org. Akamaro k'ubunyobwa ku buzima ubundi ni akahe? Ubunyobwa ni ikiribwa gikunzwe kandi kizwi cyane mu Rwanda. Nk'uko nabikubwiye, gikundwa n'abatari bake. Ubunyobwa ni isoko ya za acide zo mu bwoko bwa omega. Muri zo twavuga linoleic acid, alpha eicosapentaenoic acid n'izindi. Izi acide zose zizwiho kurinda kubyimbirwa no kuribwa, kugabanya ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umutima, kanseri ya prostate. Izi acide kandi zinarinda rubagimpande ndetse no kwibagirwa cyane, ari byo bita Alzheimer. Ubunyobwa kandi bufasha umubiri kwakira glucose mu gihe uyikeneye kuko bwigiramo ubutare bwa zinc na magnesium. Ubunyobwa bwongerera imikorere myiza ya insuline mu maraso. Niyo mpamvu ubunyobwa ari bwiza no ku bantu barwaye diabete kuko hari abakunze kuyirwara mu gihe batwite. Ubunyobwa bukaranze ni isoko nziza ya zinc. Uyu munyu ngugu ugirira akamaro abagabo n'abagore. Nubwo akamaro kayo kaboneka cyane ku bagore kurenza abagabo, zinc ifasha umubiri kwirinda ibyuririzi n'izindi mikorobe zibasira umubiri mu gukorwa kwa DNA na RNA, mu gutuma twumva uburyohe. Kurya ubunyobwa bwuzuye mu gipfunsi nibura inshuro imwe ku munsi byafasha mu kurwanya indwara zimwe na zimwe z'umutima kuko ubunyobwa bukize cyane ku byitwa graisse monoinsaturée na acide oleique. Ibyo bikaba ari byiza ku buzima bwiza bw'umutima. Ubunyobwa bukize cyane ku byitwa phytosterol cyangwa beta sterol, bikumira ko habaho ibibyimba bivamo za kanseri by'umwihariko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubunyobwa bugabanya ibyago byo kurwara kanseri y'urura runini. Hari abantu bagira ubwivumbure allergie ku bunyobwa n'ibibikomokaho. Ubwo bw'imvumbura hanini buza nyuma y'akanya gato baburiye. Niba nyuma yo kuburya ubonye ikimenyetso kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, uzihutire kujya kwa muganga. Kwishimagura, kubyimbirwa, gutukura aho wishimye, kokera ku munwa no mu muhogo, impiswi, kuribwa mu nda, isesemi no kuruka, guhumeka insigane. Ibi bimenyetso byose nubibona uzihutire kwa muganga. Ikindi wamenya nuko ubunyobwa bufasha abantu bubatse gukomeza kwishima bitewe nuko bushobora gutera ubwivumbure. Si byiza kubuha umwana utarageza umwaka avutse kuko aramutse agize ibimenyetso twavuze haruguru byaba ari ikibazo ku mwana utaragira imbaraga, utaragira ubudahangarwa bukomeye. Reka mbashishikarize kurya ubunyobwa. Ubunyobwa ni ikimera cyiza cyane nk'uko tubibonye haruguru. Ushobora gusiga comment, ushobora gusharinga iki kiganiro mu gihe wamaze kucyumva cyose. Se kubera icyo udafata isegonda rimwe ngo ukore subscribe, ukore na share. Narimo nivugira ku bunyobwa. Mwebwe mwese mwakoze subscribe turabakunda cyane. Iki ni Ikibabi TV. Amahoro kuri mwese. Njye nitwa Freddy.